mahamongo mine na mirandaru ya uhuru ele wo huje burambiye kwezi darja shida ra parisa se so sabaore shama orengo ujwa ukaya siwananya sida munzima sidi nzima yabo mgwa hibenza wakumuramba ukaya na msaze wa Tanzania basinga bo wa Tanzania ruona na kamyezi mgwa kai komorika urengwa mateka kai jarengwa mateka ni mru ulo mnono shairengwa mateka ni psikopeka mata grand-père psikopeka au psikopati kairi psikopat ukaya ujwa uremwa mbonza wazi hiro sha psikopeka wo wade yatingo ufanu bahi ye komorire ngwa mateka ni psikopeka athuma na Adolf Hitler wazungu warongwa le ridicule ne tuipa baadi ya Mayotte France ketina beya esoli sweri fana uhindi no ili ribasa uhedi ngoi Faransa wa Komorwa lo ihongo wenji hanu walonga zija ça c'est noté ngo wenji hanu walonzuani encore une fois c'est noté ngo wenji hanu walon mahore ça c'est noté ngo wenji hanu walon mwali ça c'est noté asia wakati uja ukarkensi ri hadisi ngami mhara na samba uhenda ya zaye irumbe zendongoye psikopeka ya kauzamba lelo bo psikopeka d'accord namna jed ekasar kanser hadisi aduko afikana namna jiso dobarege shesi washilo Faransa shikeshahe arinke mahore uva mduko wai kamto kubali ile proposal ndio ufanya ngwen system na haramu ya Uganda ngwen system ukaya si wa komoriri lo ulaya banu ngasimatekani legambe la Uganda ndayene mba famia madzia hahe mna haramu ngwen system ukaya si wa komor mais ata grand-père wanu waduko badilwane ne maoremba parce que raka jelezano akaiwa banga bo inogba isiwa shatanu yabo kwezi watuku waudwa nanyasiye diaspora kabati mndu mzima banu ujosubitabeka katina mndu huze Faransa yemna haramu ya la Uganda ngo insiste ukaya si wa shatanu nga madi yo clear how come intumria kanga bwandu wa mndria wo yemna haramu wo tindami aba grand-père na rajar mutarehiri rilele masiwa ni mazala leo haujana kamtujua shasira zala juzi kabari wono umide na kutoa mabangani juzi abangarwa shukura onsi pia grand-père ngushi ariba no kututarehi afuma na Adolf Hitler hamenyeze tarehi pia suje tarehi ransenrabu utambenrabu utinjiaru ma uvantara utso ushinda utso hujua babaru wakati mndu hadalwa wakati mndu jihadaya askari jorengana ywe kangwa nzorengana jorengana ngamipre sha monsieur le président banunga bamba ngona kila materneli yetikairo démission neidi tudiro amble namna yetsena dokweli amjori somba ta na mwambe hambabe ke Parkinsoni ke kakejaja sabu ketsi hule okay grand-père aharna mdo dai hambabe baguja mani crise cardiaque ta na mwambe hambabe alafungu demande arina rido mjibu hawangu aninari mrongoze hawangu ndaeno wanroha la wetsi mbaba hatu wetsi mjomba hatu wetsi mwananyasi wala wetsi jirani haukawe adui bo psikopeka la shonga we adui mengoni mwema adui bo psikopeka la shonga na mkera adhiri mwabi haukangu haina usiku yako urabi hayanyema dzia ya nyawo lazima ya trete peplo ya Komor apropos ya maore monsieur le président ya Komor ndi halinu hatani nabaka maore komori izo kweli ija gejaji mtafadhali wa Komor kwesi babaru wakati mndu hadalwa wakati mndu jihadaya bagerti jihadaye ekagasema hamengo mina na mirandaru rijoza le jimbo ilo hata garja hunda shawire halo na ribadili namna nyindo aji d'accord ya plambe wa ibali ya plambe hindi kabati namna tudo kale workensi hosoni mwa wa Faransa di hadisi harbali sualali izo ndizo nafanya hadani na mina president Chirac nafanya na Holland na sifanya na mina Macron bokonga sina ye wajibu ya ukari hunde shawiri hamali sualala maure d'accord 5 îles bohiro rovusha shonga ngori trete isi washatsanuka ya ngori badili nensi ya hatu yani ngori badili ne maore bo mna haramu wala una haramuni ngari jo ulive hao hanyu hau kanda wene famia hanyu nyima kanibali makwe ilwano wada ya hatu harima yensi ya hatu harima ye manyahuli ya hatu bo mna ishenzi hujango fanyo izo wanzao alor ngari ujuire ubathuma na Adolf Hitler ngari jo hurejeza uhanyu heze twabia mbi utsomshinda wa onria solution kuja kahunda silipowe vaya owabaya hahono wababa haho bazala thumani wavamarando hoja Komor walele sezinena wazi hoja Komor bobo thumana zaji waja wasoma ula shahula
wasoma uvanguo, wasoma ubinadamu. Mshenzi eka change mentalite. Urirende huritrete handani kujazia bomna haramu bomba nkudi. Kujazia huritrete mara ya pili bomna ishenzi bokani balila shonga. Kujazia shangwe dono kazana. Ngwendono kazana bo shonga. Shabanu monsieur le président l'urongwa hamabanu diaspora ukatusaidie Komore. Hamabanu ngwanzo wahuze ili unefaidia zehe Mayotte. Anu Mayotte ngono faidara no lo Faransa. Ngele ungasunanduza hatu walo Faransa. Mezi mwaja ala wali saidi yao haru mwemesha hatu. Lazi mangari jodo hwesheleziza bathuma na Adolf Hitler ukaya. Weti Mkomori. Kutsina asili ya Ukomori. Wewe hula Uganda. Ye familia hawa bathumani. De makanibali wadola o wanadamu. Hulie manfabo mna ishenzi. Ya hula o wanadamu bathumani Adolf Hitler. Ngamulindo ulaya lwe 14. Mabango joka mjabanu le 14 bathumani. Yondo ushawo. Amjo himilia. Matso yangu ya mna ya uone nga mjo habia bathumani shizungu. Quel est le genre d'homme? Ou quel est le genre de mec? Tu traites les peuples comoriens comme des animaux et nous, à notre côté, on va te traiter. Yabo grand-père mobilise diaspora watikubali. Wajo waswili, wajane fraha kuharumenti inu. Watu ngari utrete wena mnaranza mdwa hutinjiwa muro hao. Ngari jo husasanya, mdwa hutsongo hawa umuri. Mnyezi mnguna huarera wero wana. Jakabela msuzi, mdwa hutinjiwa muro hao. Hauka inu de nema handani, riloni yo, rijoshida rihuze, rihunde. Huu nyinda weno mahala walaya. Bautinzi wa muraha. Ala kuli hali ze kweli. Tukalewa inu. Mengoni maze neema za Mungu. Ntitinti. Yona inconvenience zinji. Kabati wandu warirenda nayo. Hamande wabaya hatu wakauja wakwei. Ye famimbi inu harumensi hatu. Kaire fami yake yakiki. Kairo wajuhuwati batu. Nayo mwa watu wa shamarahaba. Iza henga mina kune kami sule prezide kauruha yabo kunubotu watena. Sasa inoteno. Baka fikikaba hailu welewa. Waka ekaleti hukumu mndu. Ama mdoka hukumlwa. D'accord, et quand on dit ça va c'est carrément aujourd'hui tiens. Ampuwe miwani ya niwane nroe mna haramu ya launa haramun. Franchement gamina raji. Potiri watorea tabu hazidienea Komori lemelea hoya maingu maibauha rijo besauha Mzorariwa Obisauda Komori karilamuha